Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hurmatlı bir tuğandar, hurmatlı momin musulmandar, biz bugün adattan sırtqarı Qırgız alımlarının biri olğan Molda Sabır Dambıldanın Dospol uğlunun İbn Hacer el-Asqalani, el-Hafız İbn Hacer el-Asqalani attı alımdan Munabbihat, oygotuuçu, adamdardı eskertүүчү degen ruh azığı kitabından okup bergen tuğra görüp turabız. Bu kitap Munabbihat kitabı murda çıkkan Molda Sabır'ın kotorması menen birok tügönüp andan keyin ekinci basılışında Kuttu bilimden, andan sırtqarı Molda Tuyaqtın, Molda Sabır özünün nırlarından, Düşenbek Hacının nırlarından, aytır Jenge Joktun nırlarından oşol temaga baylanıştуу beyitlerdi çoğultup özünçe tüzüp kitap kılıp çıkkan. Oşol kitapta bardık musulmandarga okuganды men sunuş kılat elem. Anan oşol kitaptan okup bergen hareket kılabız. Hafız İbn Hacer el-Asqalani bul Egipetlik alım bolup Şafii mazhabındagı ulkan alımlardan biri. Hadis iliminde, mustalah hadis ilimindeki öte zor ulkan alım. Bunun kitaplarının en başında 15 tomdan turgan Fathul Bari degen kitabı var. Bu Sahih Bukhari'nin şarhı. Sahih el-Bukhari'nin şarhı öte zor kitap. Kaysıl bir adam Fathul Bari kitabını okuvasa bu muhaddis deb eseptelinbey turgan adamların katarına koşulat. Ondan sırtqarı En-Nuhab degen kitabı var. Mustalah hadis boyunca, Ulumur Rical boyunca bir kança kitapları var. Aytır uşunday bir görkem alım. Bul alımdan oşol Munabbihat degen kitabın Kırgız tiline kotorup bizge bergen Molda Sabır Dambıldabız. Mına bıyıl 60'tın aşını içip atat. Molda Şamanın, Jana Başkanın emgekleri var dagı. Bu janagı biz aytılıp atkan tasavvuf, sopuçuluk ilimindeki negizgi kitaplardan biri katarı bağlanat. Sopuçuluk degen emine, sopuçuluk degen bu adamdı takvalıqa, tuğralıqa, din meselesinde oşol ruhani bir jogorku makamga jetkire turgan ilimdi oşol tasavvuf jol bolsa uşunday bir ruhaniyet dep aytabız biz. Mına uşul kitapın içinden biz bir meselelerdi aytıp bergendi hareket kılabız. Anın birincisi وعن بعض الحكماء طلبت عشرة في عشرة مواطن فوجدتها في عشرة أخرى. Ayrım danışmanlar aytışat deyt. 10 nerseden izdesem al başka bir 10 nersede eken deyt. Kaysı bir nerselerdi izdep kaysı bir jerge varsam al jerde emes başka jerdeken başka jerden taptım deyt. 10 nerseni 10 nersede desem başkada eken. Talabtu rif'ata fi't tekabburi fevecettuha fi't tevadu'i. Ululuktu boy götörgöndükte adamlardan çoğ bolgondukta eken desem al kiçi peyildikte eken deydi. Adam ulu olam dese başkalarga boy götörüp başkalardan kıyınsını versen anı menen ulu olup ketpeyt ekensin. Kançalık kiçi peyili olup tavazu bolsan oşonçoluk ulu olur kesin. Demek ululuk boy götörүү demez, ululuk kiçi peyildikte eken. Köp adamlar özlerine jasalma orun izdep, özlerine jasalma ululuk izdep oşonu menen boy götörüp жүрүшөt, бирок аны менен адам улуу болуп кетпейт. Адам аны менен корган абалга жетет. Кичи пейили болуп адамдардын астында өзүн төмөн алган инсан бул чыныгы улуулукка жетет. Жасалма улуулук бул жалган улуулук. Wa talabtul ibadata fi's salati fawajadtuha fil wara'i. İbadatты namazda eken desem namaz demez eken, takvalıkta eken deydi. Antkeni namaz okup durup dele
musulmançılıktın görkem kuluk münözlerin albagan adamdарды köp gördüm deydi. Takıvalık kılgan bolsoň, oşol takıvalığın namazına tasir ede turgan bolsa, muna oşondo eken. Demek takıvalık ibadatda eken. İbadat takıvalıkta eken. Takıvalık kılsaň namazın takıva olur. Takıvalık kılbay turup namaz okugan bolsoň, anın paydası yok bolup kalat. Çındığında Kur'an-ı Kerim'de aytat: "İnnes salata tenha anil fahşai vel munkar." Albatta namaz adamdardı jaman işlerden, jaman kuluk joruklardan kaytarat deydi. Biroq biz namaz okusak dele kaytarbayt koy. Emne üçin? Antkeni namazыбызda takıvalık yok. Demek ibadat bul takıvalık. Namazın özü menen çektelse, takıvalık adamdı jaşoosунun bardığına çekteler. Namazın içinde dağı, namazın sırtında dağı. Jaşoonun bardık bulun murçugunda takıvalık degen nerse bolat. وَطَلَبْتُ الرَّاحَةَ فِي الْخِرْسِ فَوَجَدْتُهَا فِي الزُّهْدِ. Jırgalçılıktı, ırahatты, baylıkta desem, düýnödön bezüüde eken deydi. Köp adamlar baylık toptoyt, oşonu menen jırgalçılıkka jetem deydi. Biroq аны menen jırgalçılıkka jetpeyt, kançalık baylığı köböйгөн sayın oruçunça köböйүp, al baylık munun kulu emes, bul baylıktın kulu bolup, oşonun karolçusu bolup, janagı ken baylıktın astına baylangan döbötten ayırması çok kalat deydi. Adamda oşol dünyöden kaçkanda, dünyö jok bolup, жалгыз dünyösü özünün takıvalığı den soğuluğu bolgan uçurda adam oşondo ırahat alat deydi. Bugün internette bir material jüröt. Men okup anan oşonu tuura dep oyladım özümçe. Azırkı jaştar 35-40 çeyinki jaştar Evropada başka jerde deydi, üy alganga, maşina alganga kızıkpayt deydi. İlgerki 30-35'ke çıkkanга çeyin iyigilikli adam kim dese üy alıp koyup, üy salıp koyup, maşina alıp koygan adam oşol iyigilikli delinse azır anday emes. Kim köp malumat çoğulttu, kim köp es aldı, kim kaysı jelleri köp bardı, muna uşulardı adamlar azır özlerine munda bağlılık katarı karmayt deydi. Bir adam aytat deydi, sen emnege jer saldın, uşul jerge bar daryanın boyuna üy saldın dese, oşol kooz jer eken, oşol kooz jerden, kooz jaratılıştan paydalan jaşagım geldi deydi. Oşol jerge kança köp akçaga üy kurat, oşol üydü karmap kalışı köp vakit getiret, jıllıga oşol jerge barat deydi. Bul mundan 50 jıl murdagı jaştar deydi misal üçün. Azırkılar antpeyt deydi, azırkılar işte bakıştavattagı deydi, bir jılı Antalya'da, bir jılı başka jerde, bir jılı başka jerde barıp, oşol jerge akçaсын kodot jaşap kayra kelet deydi. Sen dünya turupta atasın, biroq oşol dünyanın tübölüge kalap turganda hareket kılasın deydi. Kedin sükölden üy alasın, anı kança akçaga alasın, korgoysun, başka kılasın, biroq aga jılına barıp 10 günde es alıp kelesin deydi. Oşondan göre jılına barıp 10 günge arenda kalıp es alıp kayra kele berбейсиңби? Al эми kalgan чыгымдардын bardыгын başka biröler kötöröt, sen anı kötörбөйсүң deydi. Gördüңөрбү? Adam kursaga toygon sayın, adam dünyaga toygon sayın jaşoosу hakikatка jakındaşıp kete beret. Bizdin şariatыбыз, bizdin dinimiz oşol nerseni sen kıynalıp görgöndön murda açık el özüňe medep berip koygan. Irahat, jırgalçılık dünya toptoğda emes, dünyadan bezgendekte turat. Adamdagı çınıgı bağlılık degen emne? Çınıgı bağlılık adamdın jönдөmdүүлүgü, adamdın emnesi oşol akılesi, anın ruhani baylığı. Muna uşular bu dinçil emes bolgon çören akıldılarda aytып atkan masele. Alem dinçilikte birinci baylık bu takıvalık. وَطَلَبْتُ نُورَ الْقَلْبِ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ جَهْرًا فَوَجَدْتُهُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ سِرًّا. Jürögümdün nurlu bolusun, gündüzgü gündögü bagımdat, şam, kuttan siyaktуу jarıya kıraat kılıp okugan namazda eken dep jürdüm elem deydi. Kançalık uzun kıraat kılıp, kançalık sonunu okup, kuuljutup okugandan şundan jürögüm nurlanat dep pikir kılat elem deydi. Biroq an demesken tünkü kupi okulungan namazda eken deydi. Adamlar al görsötüp beşim okuganda, je asır okuganda, je beşimden asırga çeyinki nafil okuganda ırahat alıp, uşul namazlardan jürek nurlanat desem andan emes eken deydi. Bul tündö eçkim görбөгөн, eçkim bilbegen uçurda okulungan tünkü namazda eken deydi. وَطَلَبْتُ نُورَ الْقِيَامَةِ فِي الْجُودِ وَالسَّخَاوَةِ فَوَجَدْتُهُ فِي الْأَطْشِ فِي الصَّوْمِ. Kıyamet günü adamga nur bolup turgan nurdu jomartlıkta, akçanı köp berip,
kılgan uçurda eкен деп düşündüm men deydi. Kançalık sadaka versem, kançalık jakşılık kılsam, oşonda kıyamatda manga nur verilet desem, al uzun günde orozo karmap suu sooda eken deydi. Antkeni dünyösü köp adam dünya berişi mümkün deydi. Bирок orozo karmagan kıyınırak bolup kalış ıhtimalı var. Mına uşul gündörü orozo erten jakında keletat, öte uzun gündör. Oşol uzun gündörde orozo karmap, oşonda çankap, oşol çankoogo sabır kılsaң, mına uşul sabırдуулугуң sana kıyamatта nur bolup berer eken deydi. Kebir adamlar aytışı mümkün. Kantip, orozoң özüň üçün. Al эми kılgan jakşılыгың жалпы элге тийип атпайбы? Demek jakşılыгың соо көбүрөөк болот. Туура. Al tuğra mesele. Bирок жеке адамдын өзү үчүн кыяматта нур болуп бергенде өзүңдүн нафсиңди жеңүүдө турат. Анткени ал берип аткан сенин дүнүйөң, ал сенин абетиңин сдача эле болуп калыш ыктымалы бар. Сенин көптөгөн топ дүнүйөңө караганда. Ал эми нафсиңди суусатып, чаңкатып атканда бүтүндөй нафсиңдин толугу менен күрөшкөнгө барабар күрөш болуп эсептелет. وطلبت الجواز على الصراط في الأضحية فوجدتها في الصدقة. Kıl köpürödөн ötүүnü kurmandık çalууda eken desem, ar dayım sadaka berүүдө экен дейт. Kurbandık çalganda elleri çıkırasın, başka kılasın, al vacip, al jakşı nerse. Bирок kıl köpürödön ötүүgө, sırat mustaqim ötүүgө sebep боло турган нерсе алдагы эмес, балким садака берүүдө экен дейт. А садака жашыруун бересин, оң колуң берген сол колуң бербей калат. Садаканы муктаж адамга бересин. А курмандык чалганда байлары кембагалы келип калат. Демек, дайыма садака берген адам мына ушул кыл көпүрөдүн өтүүсүнө өтө себеп болор экен. وطلبت النجاة من النار في المباحات فوجدتها في ترك الشهوات. Kıyamattan kutuluğunu mubah nerseler deken de oyladım elem deydi. Mubah nerse degen emne? Bu mümkünçülük berilgen nerseler atkara versen, bu tosotdan kutulat ekesin. Aram gale tibe koyuş gerek. Aram gale tibe koyuş gerek, bирок şariat ruhsat bergen nersege amal kıla versen, alemi tıygan nerseden tıyılsan, anda sen beyişi olasun, tosotdan kutulasın degen düşünük. Bu barımızda bar düşünük. Çındığında şonday. Biri gelip aytsa biz ayttabız, şariat tıygandan tıyılgının, anan ruhsat bergen atkara versen beyişke var. Tuğra ele söz. Men oşantip jürdüm elem, bирок başka deken deydi. Bul fi tarki şahvat, adam özünün şahvatını taştauda eken deydi. Kede halal nerseler, adal nerselerge dağı şahvatımız gelgenden köbürök işletemiz. Bilemiz bu şariatta adal nerse. Bирок adam şariattagı adal nersenin kebirin taştamayınca takvalıktın tuğ çoğusu etpe kala verir. Bardık adal bolgon, ruhsat berilgen nersenin bardığın atkara verүү takvalıktın avalına, şanisine tuğra gele veribeydi. Demek şahvatı taştoo. Tamak jegen adal. Bирок şahvat menen mınday tamak jegin kelet, diginde tamak jegin kelet. Kede şahvat menen köp üylөнгүн kelet. Bирок takvalık kılıp, oşo şahvatın buyrugan nerse, aslında mubah nerse bolup taşтай turgan bolsoň, oşol sen tosotton kutkarat. Antkeni kede şahvatın erçi oturup, adaldan aramga çıkıp ketkenini özüň bilbey kalasın. وطلبت حب الله تعالى في الدنيا فوجدتها في ذكر الله تعالى. Allah Taala'nı mahavatın talap kıldım dünyödön deydi. Dünyö top Allah'la jakşı görgöndө şariatın çegin karmanıp jürgün geldi deydi. Bирок anda emes eken, bul Allah'ın özün estöödө zikir kılууda turat eken deydi. Allah'ты zikir kılуу, Allah'ты estөө, urmatlı bir tuğanım, Subhanallah dep aytуу menen çektelbeydi. Je Allahu Akbar dep aytуу menen çektelbeydi. Allah'ты estөө, adam jaşoosunun bardığın şariat talap kılgan tarizde jaşoo degen söz. Adamdın süylөгөн sözü, kılgan etkeni, жүрүш turuşu, jaşoosunun özü Allah'ты estetip tura turgan boluş gerek. Jana özüңdүn jaşooň Allah'ты estetip tura turgan boluş gerek özüňe. Misal üçün sakal koyуу maselesine gelebиz kebir учурда. Anan biröler aytышат, sakal koygondun faziletini sezip kaldım deydi. Ha desең, murda ketip bassam jakşı maşinem bar, kızlar gelip tişet ele, sakal koygondan beri kızlar tişpey kalıştı deydi.
Dagı bir nerse. Yok, sen özüň dagı teşbih kıla turgan boldun. Antkeni bu sakal koygonun Allah'ты zikir kılgaның. Antkeni şeriatta sünnet amal. Sünneti tirilttirdin, oşol sünnet seni Kudaydı estetip atat degen mani. Oşol sıyaqtı jaşooňa kançalyk sünnet tartip kirgize turgan bolsoň, oşonçoluk Kudaydy zikir kılgan bolarsın. Tesbihine miňdi tesbih tartıp alıp şaraka zikir kıla beresin. Aldağı zikir. Biroq bul toluk zikir emes. Zikir estö degen söz. Zikrullah, Allah'ты zikir kılu, Allah'ты estö. Oşelle uçurda Allah'ты estetүү degen dagı mani gelip çıgat. Demek adam jaşoosу menen, turuş turpatı menen, sodası menen başka estet turuş gerek. Topu giyip alat başına. Magazinge başka jaka barsaň, görösüň dagı, uşu musulman eken aldap ayt deysin. Allah'ты esteysin daro. Topusundan anı görüp turup, et algın kelet bazarga barıp. Bultur göldüge barıp, çolpan ataga et ala turgan bolup girsem, törde jolukçan ayal, topuçan sakalı erkek et satıp attyr. Törde eken. Eki jagynda girgendenen kara böyle tör jakty gözlesem, bir el aytyp atat, bular özlerinden alat dep aytyp atat. Bular özlerinden alat. Men sakalçan çapançan özlerinden alat. Ben oşoga süýündüm. Oşonu bağımdap atat. Ne üçün özдөр? Antken men oşoga işenem. Antken oşoga erdik kılıp atak, ayal joluk salynyp atabı. Demek bul men görüp ýörgen maselede dagı tуура amalga işenem men. Bismillah dep aytyp, mal soýot dep oşoga men işene alam. Oşoga men tamagymı tapşyra alam. Araviyada maşinem avariya oldu. Bir menen süzüşüp ketdi, Makkada maşina katып aydaşat. Anan ustaga aparıp bersem, Pakistanlyk usta eken 3 gün oňdop berdi. Barıp akçasyny bir aýdap ketip kaldım men. Bişkek'e geldim, Mekke'den emle can gelgem, 2 ay bölelik avariya oldu, ustaga aparıp maşinadan berdim, 6 ayda bütkön jok. Kaçan bütüp dep barsam başka maşina oňdop atkan bolat, menin maşinam görüp çukulap kalat, anan kayra gelse başka ketip kalat. Ito bütkön jok maşina. Ne üçün? Adamda Kuday desede iştekesi jok ele. Namaz okuwa başka bilbeyt, jakşı bola dedi, jok. $2,500 oşo akça ketdi. Aga төлöp, buga төлöp oturup. Al $300 jetpegen akça menen büte turgan okşoş avariya bolgon. Maňa oşol Mekke menen Kırgızstan awalyn oşol maşinanın avariýasy gösterip berdi. Dal oşondoy maşina bul meseledi kamera bolçu, birde buzulgan, birok 2 başka summa menen dolup bütdü. 3 günde 6 ayda. Oşon üçün doktorga barsaň dagı musulman adam bolgon bolsa, bemaral jatyp beresin. Öpkünçlüğün almaştırı verip başka kılı vermeyt dep. Demek Allah'ты estö, bu jaşoobuzun bardyk jerinde eske düşüş gerek. Jaşo, kolubuz, butubuz, denebis, betibis, giyimimiz dagı Allah'ты estetip tura turgan boluş gerek. Muna uşul nerse Allah Taalany jakşı görүүdө turat. Kudaydy jakşı görseň, senin jürüş turuşuň Kudaydy estetip tursun. Wa talabtul afiyata fil jami'i fawajadtuha fil uzlati. Jandın amandığı, densolukdun bekemdigi, imanındın bütündügü adamlar köp çoğulgandykta desem, bul жалгыздыкta eken deydi. Şunda bir zaman gelip kalat, köpçülük bargan jerge barba ele koyuş gerek bolat. Bu yerge varsan gıybat, teyakka varsan uşak, dagı bir jerge varsan fitna, dagı bir jerge varsan bir nerse, yok adamlar aralashpa ele koyun dep kalasın. Allah da istey turgan jeri kalbaya kalat. Barsan ele bizge koşul, bizdin partiyaya koşul, je bolbosa bizdin sözü süyle, je bunu işten ketireriz, keltirebiz, bunu imamda aydaş gerek, jap geliş gerek, uşuk okşogon sözlördün bardığı. İlgeri kitaptan okup astagfirullah, şundaylar dagı bolor beken deseň, oşol nerseler bizdin jaşoobuzda kadimkide girip kalgandygyn bilebiz. Birin biri satıp ketip atkan, arkasından süylep atkan, 200'lü bolup atkan, süylegen sözünün kata tappaysın, birok aytıp atkan sözünün kata ekenini görüp turasın. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Hakikat söz süyleydi. Birok hakikat söz menen hakikatsi talap kılat. Aytıp atkan sözünde kataçılık yok. Tup-tuğra. Kitepke salsan, kiteptegidey çıgat. Birok oşo söz menen hakikatni kalabayt. Oşo söz menen başka nerseni kalayt. Deputatlardan bunu köp ele göröbüz. Başka çoňdordan köp ele göröbüz. Süylep atkan sözler taptakır bölökçü. Birok oşolar süylep atkanday bolsanda mamleketinde bolboş gerek ele. Munda koravalda bolboşuňuz gerek ele. Açka kalbaş gerek ele. Kızda soyku bolboş gerek ele. Indiyski film gösteripdir geçe jakynda. Bir adam
Evropadan barıp Indiyaga barıp gazetesiga girip ketip atsa sorap atat deyt. Bizde soyku kızlar var. Sunuş kılabız. Kalasanız sizge orus kız beremiz. Kalasanız gruzin kız, kalasanız kırgız kız dagı var dep indiyski kinoda uşunda aytılıp atat deyt. Kırgız kız soyku var dep aytып atat deyt. Bir dostlarımız Gruziyaga barıptır. İtnemege janagı Gruziyada jakşı bolup ketdi, anan kayra jaman bolup ketdi. Saakashvili, Makashvili dep anan bizdikiler tajribe үйрөнгөнү barışıptır. Anan bir bala degen şaары var eken, bığı ketken. Ben tumi dedi, kanday dedi. Anan barıp, anan gazeteden çıkıp gelesak, bizge gelip soyku kızlar sunuş kıldı, anan Kırgızstandasınlar, bizde kırgız kızlar dagı var dep aytты deydi. Mına uşunda olup kaldı. Emiratga özüm barıp gördüm bizden kızların жүрgöndөрүn. Öz gözüm menen gördüm. Demek biz etiyet boluşubuz gerek. Söylegen sözdөрү katatıppaysın, bирок иштериңиз баары ката болуп атат. Demek söylegen söz, tuura söz, bирок ошону менен башка нерсе каалап атабыз. Жеке кызыкчылык каалап атабыз. Мамлекеттин, элдин бүтүндүгү эмес, балким чөнтөгүбүздүн бүтүндүгүн каалап атабыз. Жөн эл үчүн сүйлөп атабыз. Elge söylegen söz başka, özünçe başka olsa, mına uşul ekijüzdүүлük. Mına uşul ekijüzdүүлük. A ekijüzdүүлөр munafıkta, tozokta, kafirlardan daga tömönürak darajaga düşörün bardığımız bilebiz. وَطَلَبْتُ نُورَ الْقَلْبِ فِي الْمَوَاعِذِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَوَجَدْتُهَا فِي التَّفَكُّرِ وَالْبُكَاءِ. Gönülümdün nuru össün dep Kur'an okudum. Adamlarga osiyat aytıp osiyat tuktun deydi. Bирок anda emes eken deydi. Bul oylonuu menen ıyda eken deydi. Gede süylöböstön, Kur'anda okubastan, jön ele oylonuu olturup, emne insanmın, emne iş kılıp atam men, kanday geldim, kanday ketip atam dep oylonup, anan pikirlenip, anın jıyıntığında ıyılooda turat. Kaçan pikirlenip, özüň jönündө, akiret jönündө, oşondan keyin gözüňөн jaş çıga turgan bolsa, demek göňülüň nurga bölөнгөнү mına oşondo turat. Jön ele masele aytkandan, je bolbosam süylөгөндөн, süйлöşköндөн, Kur'an okugandan. Al bardyk jakşı nerse. Bирок adamdын göňüli kötөлgөн başka nersede. Kede süylöýsүň, süylөгөн sözüňe özüň işenbeysin. Bирок uşuntip aytış kerek eken, aytyp koydum dep ayta beresin. Jok anday bolboyt. Sen oşoga işen. İman keltir, özüňe amal kıl, andan keyin başkalarga jetker, mına oşondo orduna gelet deyt. Qala İbrahim ibn Adham rahimahullah. İbrahim ibn Adham padişanın oğlu bolgan, prins, hanzada. Anan padişalıktan vazgeçip degan geçip taştap, sopuçuluk tarikat yoldu karmanıp kalgan adam bolgan. Bu atasının mülkünden çıkıp ketip ilimge girip ketip жүрgön жылдардын birinde padişa buyruk berip balamı izdegile tapkıla deydi. Balamı izdegile tapkıla deydi. Anan vazirlerden bir izdep gelirse balasın denizin boyunda olturup çöntөгүндө катыган аны сууга деңизге жибитип жеп, ошону жеп, анан жанагы күн нуру чыгып бараткан закат деп койгон деп ошону карап, ырахат алып олтуруптур. Анан вазир келип жанына олтуруп, İbrahim, padişanын уулу элең, жебеген тамактын баарын жедиң. Бирок мен сени ушунчалык чоңойттум, сенин жанында жүрдүм, сен төрөлгөндөн баштап кетип калганга чейин сенин тарбиячың болуп атаңа вазирлик кылдым. Sen tamak jegende, kançalık dürdüğün tamak jegende, uşunçalık ırahаттанып tamak jegенин көргөн эмес элем. Азыр чөнтөгүн алып чыккан каткан нанды деңизге жибитип, ошону жегенден ырахат алып атасың, бетиңден жүзүндөн ырахатты көрүп турам, анда бөлөкчө элең го деди. Кандай өмүрүндө мындай жеген эмессиң, мындай катык. Сен эмес, мен жеген эмеспин деди. Бирок ырахатыңы түшүнбөй турам деди. Дегенде Ибрахим Адхам айтты, мен дүниөнүн камагынан чыгып, боштондукта олтуруп жеп аткандагы даамга, ырахатка башка бир да ырахатты теңей албайт элем деди. Бирөөнүн көз жашы жок ушуннанда. Бирөөнүн жон терисинен алынган эмес, бирөөдөн алданылган эмес, адал оокат деди. Адал оокат.
Eç kanday kamak yok. Biröөгө mildetkor emesmin. Oşonu denizge malıp jep atam, oşondan taap atam ырахатты, нандын даамын мен сезип атам dedi. Mına uşul tasavvuftun ustunlarının biri bolgon İbrahim Adham mınday deydi. Hina sa'aluhu an qawlihi ta'ala ud'uni astajib lakum ve inna ned'u felem yustajab lana. İbrahim Adham'dan soraştı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytkan ud'uni astajib lakum. Maňa dua kılgıla. Duaňardy kabul kılam degen ayat var. Kur'anda şunday ayat var. Dua kılgıla, duaňardy kabul kılam degen. Biz dua kılıp atabız, birok duabız kabul bolbay atat. O İbrahim Adham. Emne Hudaý Taalam jalgançybı? Je biz ayat düşünbey kalganbızbı? Dua kılgıla, men dua kılam, duaňardy kabul kılam dep atat. A biz erteligeç dua kılabız, birok duabız kabul bolbay jatat dedi. Degende İbrahim Adham mınday dep jogap berdi. Faqala matat qulubukum min aşarati aşya'a. Sizlerden jüreğiňer 10 nerseden ölgön dedi. 10 nerse var, oşol nerse jüreğiňerdi öldürgön dedi. Oşonu bilip algıla. Oşonu bilip algıla. Birincisi awwaluha ennekum araftumullaha ve lem tuaddu haqqahu. Sizler Allah Taalany bildiňer. Birok Allah Taalanyň akysyn bergen joksuňar deydi. Hudaý var. Bismillahirrahmanirrahim. Hudaýym koldosa inşallah nasip kılsa, ey Hudaýdan kork dep Allah'ты aytabız bardygybız. Birok Allah'tın akysyn berbedik biz. Allah'tın akysy emnede turat? Allah buyurgan aramdy aram dep bilip, al buyurgan adal dep tanuda turat. Oşol Allah Taala çizip bergen, sızıp bergen, çiğip bergen, çiğin menen, tertip menen, ereje menen jaşoda turat. A biz kantip dua kılabız? Biz arak içip atıp dua kılabız. Baldar 2 jaş baktylуу aman esen bolup ketsin, şular degen bala çakalı bolsun, kan alı vergile dep, oşol arakты içip atıp dua kılabız. Duanın en kabul bolbay turgan жерinde tilek kılabız. En ele jamanı Hudaý koldosun, Hudaýym bakıtlı alay versin dep, Hudaýdan soray turgan nesen arak içip atıp suraganda, buga Hudaýyň duany kabul kılmak dursun, Hudaýyň kary tögülöt. Ummul habais, bardyk jamandyktın enesi dep aytylyngan arakты içip alıp, içeýin dep atıp, köterip alıp, koyup alıp turup tileklerdi kılabız. Bul tilek takır kabul bolboýt, balkim tetirisi kabul bolat. Anan nevereň mas bolup gelip, balang mas bolup gelip, seni köçüğüňe bir tep, karlar üýüne taştap koygan bolsa, anda özüň ele özüň armanayt. Sen oşonu talap kılgansın. Erkek menen ayal koşulup, bala payda bola turgan uçurda, dua bola turgan uçurda, 2 rekat namaz menen, darat menen bola turgan uçurda, arak menen darat alıp atasın sen. Özüň emes, 5 adam çıkırıp alara arak berip dua kılıp atasın, al balaňan jakşylyk kütpe. Tezrak pensiyaňa çogultup, başka jaka taşay turgan bolup, hareketin göre ber. Bu sana jakşylyk alıp gelbeydi. Erteň bakpay katyn erçip ketip kalsa, sen biröөгө arızdanıp barba. Köp adamlar arızdanıp gelet. Menim balam uşunday çıktı. Gelinim meni karabayt. Pensiyama zurgo jaşap atam, balam gelbey koydu. Katyn erçip ketti, sana ras bolat, sana çala bolat. Senin salgan kaşıgın, senin kılgan işin mına oşol. Sen araktan başlap atasın, sen aramdan başlap atasın. Anan kantip jakşylyk ümit kılasın sen. Senin tilegiň maňa jamandyk kıl. Erteň meni karama meni kor kıl sen. Dettenga ketip kal, bujaka ketip kal. Karlaryny men taştap koy. Erteň seni daga taştap koyot. Katynyňy erçip ket, meni karaba. Dep oşonu tilek kılıp atasın sen. Demek Allah'ты bildiňer, birok akysyn bermediňer degeni mına uşul dedi. Ve qara'tum kitaballahi ve lem ta'malu bihi. Allah'ın Kur'an kitabını okuysunlar, birok oşol boyunca jaşabaýsyňar. Kur'an-ı Kerim'de bizge bul dünýede ahirette baktylуу bola turgan bardyk jakşylyklar aytylyngan. Ani biz bilebiz. Bizde hazır malumat öte köpöýgön. Bir alım süýlep atsa,
Alım süйлеп atkanda olturgandардын бардыгы билип турат. Интернеттен, китептен, гезиттен, журналдан. Болгон айырмачылыгы мунун диплом артыгын диплому жок. Бул арабчасын билет, бул арабчасын билбейт. Ошол эле. Маалымат экөөндө тең бар. Журналисттер дин боюнча сүйлөп атса, айылда кагышка кемпирлер карап отуруп, катасын таап отурат. Анткени алардын диний маалыматы бар. Биз Куранды билип алдык. Ал эмес кээ бир молдеке деп тийишкен адамдар Куранда мындай дейт го. Силер эмне дейсиңер деп, кайра өзүңө Курандан далил таап, сени такалап кое тургандары бар. Куранда мынтип айтпаптыр го, силер эмне айтасыңар дегендерди күнүгө угуп жүрөбүз биз. Өмүрүндө бетин жакшылап жууган эмес, дарыт алган эмес деген сөзүм да. Анан Куранда мындай деп сага акыл үйрөтөт. Куранды окуйбуз, бирок ошого амал кылбайбыз биз. Куранды окуйбуз, ага амал кылбайбыз. Окуйбуз деген маанисин билебиз деген сөз. Ваддаайтум адавата иблиса ва валайтумуху. Шайтандын душман экенин билип, аны ээрчисиңер дейт. Биз айтабыз: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Аллах Тааланын ырайым мээри менен куулган, карына калган шайтандын жамандыгынан Аллахтын өзүнүн сактоосу менен сактанабыз деп дуа кылабыз. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим деп. Биз шайтан жаман экенин билебиз. Шайтан дейбиз. Шайтандын жолуна түшпө дейбиз. Бирок кылган ишибиздин бардыгы шайтандын досу болуп кетип атабыз. Шайтанды тилибиз менен жаман көрөбүз, бирок жашообузда шайтанга шерик кал эмес, биздин кыргызында кээ бир адамдар бар, шайтанга устаздык кылып койгонго жарай тургандар бар. Шайтан ага бир нерсе үйрөтө албайт. Балким ал шайтанга үйрөтүп коюшу мүмкүн кээ бир нерселерди. Сүйлөп аткан сөзү, кылып аткан иши шайтан анын астында алсыз болуп калат. Силер дуа кыласыңар, дуаңар кабыл болот. Силер шайтан деп билесиңер, бирок шайтандын амалына ээрчип жүрөсүңөр. Кылганыңар, ичкениңер арак, алганыңар процент, кредит, арам. Ойношторуңар бар, секретарлар менен ойношосуңар. Балдарың, кыздарың карабайсың. Кызың ким менен жатып келип атаны билбейсиң. Балаң кимдин курсагын чоңойтуп атаны билбейсиң. Балаң чоң болсо, балаң таап келген акчаны арамада алгенин билбейсиң. Таап келет жеп атат. Бирөө уруп койсо сүйүнөсүң, менин балам белый болуп калыптыр деп. Ана кинодо ону көрөсүң да. Ырахат аласың ошондон. Бул шайтанга дос болуп кеткен, ошондо турат сеники. Ваддаайтум хуббар расули ва тарактум асараху. Пайгамбарды сүйөм дейсиңер. Бирок пайгамбардын изин чытап койдуңар. Пайгамбарды сүйөм деп жүрөккө жүрөк тартып алып, бияка жанагыдай жүрөктү. Анан жаа менен сайып коюп пайгамбарды сүйөм деген сүрөт менен сүйүлбөйт. Пайгамбарды сүйүү бир күнгө да чектелбейт. Пайгамбарды сүйүү ал киши алып келген дин менен, шарият менен жашоодо турат. Силер пайгамбарды сүйөм дейсиңер, бирок пайгамбардын жолун ээрчибейсиңер. Анан каяктан силердин дуаңар кабыл болсун дейт. Ваддаайтум хуббал жан ва тарактум асараху ва суннатаху. Ваддаайтум хуббал жаннати ва лам та'малу лаха. Силер бейишти сүйөм дейсиңер. Бейишке барам дейсиңер, бирок бейишке бара турган амал кылган жоксуңар. Бейишке барам дейсиңер, бирок бейишке алып бара турган амал кылган жоксуңар. Пайгамбар алейхиссалам айтат: бейиш тикенектер менен, кыйынчылыктар менен оролуп коюлган болсо, ал эми тозок адамдын ырахат жыргалдары, шахваттары менен оролуп коюлган дейт. Эгерде шахватыңы ээрчип, акылың эмнен айтса, оюң эмнен айтса, нафсиң эмнен айтса, ошону ээрчип кете берсең, анда сен тозокко кетип атканың эсиңен чыгарба дейт. Бирок акылыңа, кээде нафсиңа, кээде каалооңа каршы келип, шарият айткандай жол менен кете турган болсоң, сен бейишке бара турган болосуң дейт. Оңой эле маселе. Ар бир иш кылат ойлонуш керек. Ушул кыла турган ишими эмне үчүн кылып атам? Сен депутатсың, мыйзам чыгарасың. Ушул мыйзам эмнеге чыгарам? Мыйзам чыгарсам,
musulmanlar meni jakşı görüp kalıp anan kийинки şaylooda manga добуш берсе, anan şayloodan ötüp ketsem деген ниетиң боло турган болсо, sen şaytandын жолу менен кетип атасың. Sen mıyzam çıkarganda uşunsen uşun musulmanlarga payda eken. Oşonu mene musulmançılıklar küçtüğü olsa demek hakikat bolot, demek iman bolot, demek meçitler genen bolot, demek gelecek muun din menen yaşaganga öölüge bolot. Bul menin azırak koşkon salımım dep mıyzam çıkara turgan bolsoň, sen 5-nji jolda ketip atkan bolosun. Biriler nerse oşol tozoktukça 5 ekendigingdi senin niyetin urmatlı bir tuğanım anıktap durat. Senin niyetin urmatlı bir tuğanım anıktap durat. وَدَّعَيْتُمْ خَوْفَ النَّارِ Eme tuğanım. Birkaç tunda orunda koyup koysanız, bugün namazga gelgen bir tuğanımız anan orun tapay kalbasın. Men gelgen her bir жаңы жүздү байкайм туğandarım. Şonuň üçin her bir gelgen adamga jakşı mamile kılsak, abite jakşı bolot. Жаңы gelgen adam bizdin konogubuz. وَدَّعَيْتُمْ خَوْفَ النَّارِ وَلَمْ تَنْتَهُوا عَنِ الذُّنُوبِ Bardığınlar tozoktan korkowuz dediňer. Tozoktu jaman göröbüz dediňer, birok günölerden alystagaňyňar jok silerden. Tozoktan korkkan adam günöni kılbaydı. Apamı jakşı göröm deseň, birok apaňa gelip jaktan çağıp atkan bolsoň, demek al jakşı görgödüň emes. Atamı jakşı göröm deseň, birok ataňy gelip urup atkan bolsoň, al jakşı görgöniň emes. Tozoktan korktun, tozok jaman dep aýtsaň, birok al degen söz, sen günölerdi kılıp atkan bolsoň, demek sen tozoktan korktun degen sözüň bu jalgan söz bolup bilet, urmatly bir tuğanım. وَدَّعَيْتُمْ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهُ وَاشْتَغَلْتُمْ بِعُيُوبِ غَيْرِكُمْ وَتَرَكْتُمْ عُيُوبَ أَنْفُسِكُمْ Siler ölümdün hakikat ekenini aýtdyňar. Ölüm ak. Ölüm her bir başta bar dep bildiňer. Barıňar uşunu aýtyp atasyňar, birok oşol ölümge daýardanganyňar jok. Sizlerden jaşaoňardy, kılgan etkeniňerdi, jürüş duruşuňardy görüp, taptakır ölbeyt eken dep oýlay turgandaýsyňar dedi. Ölümdün hakikat ekenini bildiňer. Janazaga daýyma turasyňar. Al emes barıp gömüp dagı gelesiňer, birok kılıp atkan jaşaoňardyň bardygy dagı dele bolsa sizlerdiki ölböçüde bolup atat dedi. Salgan üýleriňe bizdin bir dösüňiz bar, bir üý salsa barıp görüp, o bul adamga ölü jalka deydi. Nege jalka deseň, bu kanty ölet bunu öýde yaşap atkan adam misal üçin. Bu küçetmesin. Şındygynda kebir adamlar şunda hareket kılat, ölböçüde kılıp. Oşol üçide başka bölük açık bolup atkandar, kıynalıp atkandar turat, birok sen aşkar oşondan faydalanyp ketip atasың. Jok андай emes tuğan. Sen bölüşkünü. Kudayım sana verdi, sen arkalı bölüşkenge buyruk verdi. Eğer de sen bölüşpey olsan, senden tartıp al başka büröge verir, al sana bölüşüp dura verir. Senin kıyındıgın üçün sana Kudayım biyilikçe, baylıkça tıyın berip koygan jeri jok. Kudayga jakkan bir jeriň bar. Sen berbey koysan, tartıp al başka büröge verir, al sana berip tura turgan bolur. Eşikte jardam sorap oturgandar, oşolorga mençik emes, ençilүү emes. O şerge her birimiz bari olturup kalışığımız mümkün. Erten al sana berip kalıp, sen gayra surap kalışığın mümkün. Allah'ın erkindeki şonduktan Kudayın bergende şükür aytiş gerek. O şok etiyet bolup, kolun kılgın jakşılık beriş gerek. Mına, eşikte sırtta bir ejebis bir karındaşı musulman bir tuğanımız turat. Kiçinekey 4 aylık balasını götürüp turat. 10 balası var. Men fatwa bermiş degenden beri tanıyım. Mufti bolgondan beri tanıyım. Oşondan beri kvartira turuşat. Yılına birden töreydi. Kvartiradan kvartiraga çıkıp yaşaydı. Jemeňe köp baý bolup ketip, aga uy alyp beriş kolumdan gelbedi. Je başka nerse bolbody. Birok gün üçün tura berbesdir. Erteň munun baldary balkim el başkargandar, jurt başkargandar çıgar. Balkim dindin başında turgandar çıgar. Balkim Ermanaşka okşap biz jogotup atkan liderimiz oşonun baldarından çıgar. Jardamyňardy bergile. Salt kılıp algan suragışlar var. Jok anın geregi jok bizge. Birok çında böyle muhtaç 10 balası var. Bir yaştan çoğu 10'da kişinekey birge çıgalek 4 aylık. Jardamyňardy berip ketdiler tuğandarım. Kvartirasından çıkarıp koy, hazır köçede turat. Bir güyösü var, 10 balası var. Özü bir tuğanımız ayal kişi.
Сыртта турат, көтөргөн 4 айлык баласы бар. Ваштагалтум би уюби гайрикум ва тарактум уюба анфусикум. Башка адамдардын айыптары менен алек болдуңар, өзүңөрдүн айыптарыңар таштадыңар. Муну акмак, муну киспуруш, муну ууру, муну жалган сүйлөйт деп адамдардын айыптарын айтып, мындай кылса мындай жакшы болот эле, тигиндей кылса жакшы болот эле деп башка адамдардын айыптарын эсептейсиңер. Ал эмес муну кесип дагы кылып алышты. Эсеп эмес, кесип кылып гезиттерге, журналдарга жазып, кээ бир журналисттер адамдардын айыбын ача турган болуп калды. Эсептеп берет. Качан осурду, качан туалетке барды, качан келди, башка иши жок. А журналист деген оор проблеманы тап, ошону элге жеткирип, кантип чечүү керек экенин жардам бере турган улуу кесиптин ээлери ыплас кесип өтүп кетип калышты. Болгон эткени адамдын кемчилигин табыш керек. Адамдын ишиндеги кемчилик эмес, анын Кудай жараткан ден соолугундагы мүчөсүндөгү кемчилигин жазып, ошол аркылуу тыйын таап калды, бул тыйыны арам. Дуаңар кабыл болбойт, өзүңөрдүн айыптарыңарды оңдон үстүндө алек болбостон, башка бирөөлөрдүн айыптарын издеп, ошолор жөнүндө сүйлөп калганыңар дейт. Эгерде ар бир адам өзүнүн айыбын, мен кандай айыбым бар деп, ошону оңдоп, ошону түзөгөндүн үстүндө аракет кыла турган болсо, анда башка бирөөнүн айыбын караган адамда таптакыр убакыт калбай калат эле. Кантип гыйбат кылбай коем, кантип бирөөнү жамандабай коем дейт. Өзүңү жаманда, өзүңү гыйбат кыл. Өзүңүн кемчиликтерин издегениң башканыкын таба албай каласың. Биринчи өзүңү сынактын күзгүсүнө койгонуң. وَتَأْكُلُونَ رِزْقَ اللَّهِ وَلَا تَشْكُرُونَهُ. Аллах берген рызкыны жейсиңер. Бирок Аллах Таалага шүгүр келтирбейсиңер. Берген рызкынын бардыгы Кудай Таалам берип атат бизге. Эгерде мен берген жакшылыкка шүгүр кылсаңар, силерге көбөйтүп берем дейт. Биз бир аз көбөйгөндөн кийин, курсак бир аз тойгондон кийин мал арыгын семирсең ооз майлайт, адам арыгын семирсең төбө кандайт деп, төбө кандагын өтүп кетебиз. Өзүбүз кыйын болгон себептен, биларман болгон себептен, акыл эстүү болгон себептен байып кеткендей кабылдап өзүбүз. Анан Кудайга шүгүр келтирсен чыгарып коебуз. Кудайдын өзүн дагы эстен чыгарып коебуз. Качан кыйынчылык келгенде, ошондо гана кайра Кудайды эстеп калабыз биз. Мына ошон үчүн биз жарыбайбыз. Мына ошон үчүн урматтуу бир туугандар, биз жарыбайбыз. وَتَدْفِنُونَ مَوْتَاكُمْ وَلَا تَعْتَبِرُونَ. Өлүктөрүңөр дайыма көмүп турасыңар, бирок ошол көмгөндөн эч кандай ибрат, үлгү албайсыңар дейт. Адам күнүгө өлүп атат, күнүгө көмүп атабыз. Ал эмес мазарыбыз толуп калып, крематорий кылабыз деп, ошо кызычы кылып атабыз. Биз өлбөчүдөй болобуз. Адам өлгөндө адамдын мал мүлкү, туугандары кылган амал үчөө эле болот. Адам өлүп үйдөн чыкканда адамдын мал мүлк ошол жерде калат, бир гана кепин өзү менен кетет. Туугандар, достору чогуу барат, бирок алар ошол кабырда калат. Кабырдын бере калат, кабырдан бери кайтып келет Куран окутуп алып. Ал эми кылган амалың, садакаң, орозоң сени менен бирге калат. Эң жакшы көрүп, сага тийбесем өлүп калам деген аялың сени менен кошулуп кабырыңа жатып албайт. Эң урмат кылат деген балаң сени менен жатпайт. Сен ага билесиң, аны багам деп не иш кылган жоксуң сен. Сен аны багам деп көрбөгөндү кылдың. Аны багам деп сен арам ишке чейин бардың. Аны багам деп сен пара кылдың. Аны багам деп сен түндө суктаганың жок. Аны багам деп сен мыйзам буздуң, бирок ошол балаң дагы сен өлгөндө кабырга коет, анан кайра кайтат, атамын жанында калам деп айтпайт тууганым. Ошол өлүмдү көрүп атабыз. Өлүктөрдүн бардыгын чөнтөгү жок кепинге ороп, көмүп, жаназа окуп, жууп, таштап, көмүп кайра кайтканыбызды да көрүп атабыз, бирок ошондон үлгү албай атабыз. Анан каяктан биздин дуалар кабыл болсун? Туура. Кур'ан-ы Каримде Кудай Таалам айткан: "Уд'уни астажиб лакум." Мага дуа кылгыла, мен дуаңарды кабыл кылам деген. Бирок кабыл кылына турган дуа, мына ушул 10 нерсе дуа кабыл болгондон бизди тосуп турат экен.
An İbn Abbas radıyallahu anhuma ennehu qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevmil iblise aleyhil la'netu kem ahibbâuka min ümmeti. Günlerden bir gününde Hazreti İbn Abbas aytat, Peygamberimiz aleyhisselam iblis aleyhi la'naga aytdı deydi. Kem ahibbâuka min ümmeti. Ey şeytan aleyhi la'na iblis, menin ümmetimin, Müslüman ümmetinin senin jakşı görgönlerin kimder dedi. Müslümanların arasından sen jakşı görgönler kimder? Sen kaysın Müslümanlar sana ey şeytan sana jagat dedi. Degende şeytan aytdı, aşaratu nafarin. 10 türlü adamdı men jakşı görüm dedi. Avvaluhum imamul cairi vel mutakabbiri. Birincisi el-imamu el-cair, bu zalim padişah dedi. Padişahın kolundan bardığı gelip durgan uçurda, tükürgen tükürüğü içeriye düşpey durgan uçurda, zalim bola turgan bolsa, anda bu menin dostum dedi. Anken anın zalimdi kılgan mümkünçülüğü var. Büte turgan iş bütpey kalışı daha mümkün. Oşon üçün urmatlı bir tuğanım, eğer de kolundan birlik gelip ek adamga çoğun bolup kala turgan bolsan, etiyet boluşun gerek. Etiyet boluşun gerek. İkincisi el-mutakabbir. Bu ikincisi boy götürgen adam dedi. Eğer de bir adam boy götürüp özünün giygen çüpürögünün, jegen tamagının, je tuflisinin kıyındığı menen başkalardan boy götürüp kıyın bola turgan bolsa, mına uşul adam dağı şeytandın dostu dedi. Üçüncüsü, giyinkisi vel ganiyyul lezî la yubali min ayna yaktasibul mala ve fi mâze yunfiqu. Üçüncüsü bir bay adam. Bu bay adam tapkan akçasının kayaktan ekendigine dağı mani verveyt, oşol akçasının kayaka jumşalgandığına dağı mani verveyt dedi. Esevvel akça gelgen bolsa boldu. Tıyın gelgen bolsa boldu. Çöntök dolu olgan bolsa boldu. Kayaktan gelip atat, kayaka getip atat, ağa mani vervegen adam. Ağa mani vervegen adam. Kiyinkisi vel alimul lezî saddaqal emîre ala cevrihi. Kiyinkisi bir alim molda kişi olat dedi. Padişah kata fatva etsa, kata süylese, zulümdük kısa, anın zulümdüğün koldop, korgop, oşonu şeriattaştırıp, aytkanın tuğra dep, oşoğa güç kuvvet berip durgan alim, muna oşul alim dağı şeytandın doğusu dedi. Bileviz biz, kebir elden çıkan batırlar, birden moldan özüne mençi kılып alganı var. Kılgan işinin mıyzamsız ekendigin mıyzamdaştırış üçün, molda başını yıkep duruş gerek bolat menti. Oşol seyaktu gebir hakimler, gebir padişalar moldalar canına koyup alıp, oşolordun degeni menen detirtip adal kılıp kılganı var. Mına oşul alim şeytanın dostu dedi. Vettacirul hainu, kıyanatçı soğudager. Satkanda tavarının bağısın bilet durup ayıbın yaşırgan adam. Üysaldın, şuvadın, fundamentin jarılıp ketken bir ayak tolturup bekitip koydun da jün sata veresin. Fundament jarılganda aytkanга arabay. Je bazara uy aparıp satasın, uyun kısır kalgan semizire eken boz 2 aylık balası var dep hemçeğin jelini karmatıp aldap satı veresin. Je maşinen urulup 4 jola var olgan bar onda dösündagı urulgan emes sırtılek içinde urulgan dep aldap satı veresin. Satıp atkan malыңды aldap sata turgan bolsun, sen şeytandın süygönü dosu bolasun. Kıyanatçı soğudager mına uşunday. Bağыңды özüň bilip koy, birok tavarыңdın ayıbın al surabasa da qaytıp bergenin. Mınday jeri var, bası mınça, razı olsan al deş gerek. Al suragan jokko dep aytpaşın gerek. Al suraş şart emes, sen oşoğa ayıbın aytıp satışın şart bolat urmatly bir tuğan. Andan keyinkisi vel muhtakiru. Adamlarda açık-açılık bolup tamagaş yok bolgan wagtda oşonda tamagaşın bar sen daha kımbattasın dep oşol tamagaşını saktap oturgan adam. Bazarda tuz yok kaldı. Eldin bardığı tuz yok nan jep kaldı. Birok sende 10 tonna tuzun var sen.
Dağı tuz yok bolsun, dağı tuz yok bolsun. Dağı bir 10 günde tuzdun bas altınga teң bolup ketsin dep niyet kılıp adamlar kıynalıp atkanda sakta otursan, mına uşul sen dağı şeytandın dostu bolgon bolosun. Vazzani bul zina kılgan adam. Zina türü köp. Göz menen zina kılat, kol menen zina kılat, tili menen zina kılat. Anan barıp farji menen, cınıstık müçösü menen oynoştuk kılgan adamlar var. Mına uşul Allah'tın düşmanı, şeytandın dostu bolat. Andan giyinkisi o akilur riba, sütkorluk menen alek bolgondur. Prosent jegender, kredit jegender. Mına uşulardağı şeytandın süyüktüsü, Allah'tın kargışına kalgan kestepettiği adamlar olu septelet. Vel bakhilul lezi la yubali min ayna yecma'ul mala. Oşondoy ele saran adam. Akça seşeqa jumşabait, tapkan akça sayaktan gelgende mani beribeyt. Oşol jardam sorap gelgen, muhtaç bolgondorgo jardam beribegen adamlar. Biz bilbeybiz. Biz köp jardam bergibimiz gelbeyt. 30 so'm, 50 so'm jardam bergibimiz gelbeyt, aga masele çeçilbeyt dep. Birok sağa okşogondon köp adam berse, oşol 30 so'mdan köp adam berse, al köp adamdın ırıskı sekendigin esten çıkarıp koyabız. Berbatkan tıyınımız kançalık az bolsa dağı oşon az dep aytpaylık tuğganda. Köp tükürse köl bolot, köl tolkulsa sel bolot degen söz var. Oşon üçün oşol kölgö özübüzdün koşumçabızды berip kalgan desten çıkarbaşыбыз gerek. Munu mene mine bolot ele dep aytbaşыбız gerek. Koldan gelgendi bereylik, al senin bergeni menen jarıp delek etpeyt. Senin oşol sadakana koşup özüңün jakşı görgönüңdü, ırайымыңды, мээримиңди берип атканың. Özüңdün duvaңды berip atkanın. Balkim sen jakşı niyeti menen Kuday Taalam aga jakşı rızkını köbürök kılıp berer. Andan kiyinkisi ve şaribul hamri mudbinun aleyha, arak içip araktı tınbay içken adam dedi. Daima arak içken adam Allah'tın düşmanı olup şeytandın dostu olup kalat eken. Araktı içkenden etiyat boluş gerek. İçirbeğin hareket kılış gerek. Jigitçilik katarı, cebir çoğun bosu iş gerek eken, cebir bosu mantpese bolbayt eken yok. Aragı yok jaşodağı bolot tuğanım. Aragı yok toydağı bolot. Andan etiyat boluş gerek. Kiyin aytdı Peygamberimiz summa kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fekam a'dâuka min ümmeti kâle 20 neferan. Menin ümmetimden düşmanların kim dedi? Kim degende aytdı 20 adam düşmanım dedi. Avvaluhum ente ya Muhammed fe inni ubghizuka. Birinci düşmanım sensin ey Muhammed dedi. Men seni caman görem. Birinci düşmanım sensin, men seni caman görem dedi. Vel alimu el amilu bil ilmi. Andan kiyinkisi alim adam, ilimini amal kılgan adam. Mına oşunu caman görem dedi. Şeytan ilimini amal kılgan alim caman görür. Şeytanga dost bolgonдар arkılı anı caman görsetet. Al jönde uşak taratat, süyletet başka deyt, al şeytandın dostları jardamga gelet. Muftiyibizge çıkıp alıp jamandap atkandardı bilebiz. Alim adamga. Oşol emni şeytandar oşoga şerik bolup, şeytandın saldatları, celdetleri alarga jardam berip atkan gerveze. Ve hamilul Kur'an ize amile bima fihi. Oşonda ele Kur'an jattagan qarı adam Kur'an'a amal kılsa, mına oşunu men jaman görem dedi. Vel muazzinuna lillahi fi 5 salavatin 5 maal namazga azan aytkan adamlar. Azan aytkanda şeytan kaçat. Azançılardı şeytanlar jaman göröt. Şeytan jaman görgön, bul sen baktılı bolgon adamsın degen söz bola turmatты bir tuğanım. Oşon üçün azan aytkan hareket görüş gerek. Azançı olgon bul jakşı nerse. Adamlar imamçılık talaşpayt, birok azançılık talaşışat. Men azançı olom, men azançı olom dep.
Анан бирок кээде өзүнүн хаддисин билбей чыгып алып, азанды ката айткандар дагы бар, андай эмес. Календар чыгарып койду, биздин центральный мечит азанды асырдыкын кеч айтып турат дагы деле. Эмнеге таат кылынбайт? Муфти бияк бетинде центральный мечит, муфти чыгарган календарды карабастан азанды 20 мүнөт кеч айтып атканын мен 2-3 жолу байкадым. Эмне таат кылбаш керек? Кыяматта кантип жооп берет? Wa muhibbul fuqara'i wal masakini wal yatama. Kийинкиси жетимдерди, кембагалдарды, бей бечараларды жакшы көргөндөр жаман көрөм дейт. Бей бечарадан жийиркенбегениң, жаркыдан жийиркенбегениң, жакырды адамдан, ага жардам бергениң, андан кыйын болуп көрүнбөгүнүң сен. Ошону жакшы көрүп, ошого жакшылык кылсаң, Кудай Таалам сага жакшылыгын берет. Ошого жакшылык кылсаң, ошону жакшы көрсөң, Кудай Таалам сени жакшы көрөт, сени шайтан жаман көрөт. Wa zu qalbin rahimin. Кийинкиси жүрөгү боорукер болгон ырайымдуу адамды мен жаман көрөмүн дейт. Жүрөгүң боорукер болсо, кыйналган адамга жардам бере турган болсоң, сени шайтан жаман көрөт. Сени Кудайым жакшы көрөт. Сен шайтан душманы болосуң, сен Рахмандын иншалла досу болгон болосуң. Wal mutawadi'u lil haqqi. Акыйкатка моюн сунуп, акыйкат сөз айтылган жерде кичи пейил болгон адамды шайтан жаман көрөт. Чындык айтылса, чындыкка ийилгениң. Чындык айтылынса, чындыкка ийилгениң, мына ошол сенин шайтанга душмандыгы, мына ошол сенин Рахманга, Аллах Таалага болгон достугуң болот. Wa shabbun nasha'a fi ta'atillahi ta'ala. Ошондой эле жаштык убагынан баштап Аллах Тааланын таат ибадатында чоңойгон адам деди. Балдарыбыз шайтанга жаман көрүнсүн үчүн жаңы төрөлгөндөн баштап ислами чөйрөдө тарбиялаганга аракет кылышыбыз керек. Балдарыбызды мына эртең каникул келатат, жөн кое бербестен лагерлерге жөнөтүшүбүз керек. Лагер дегенде пионер лагер эмес, диний лагерлерге. Ыйман үйрөтө турган лагерлерге, мечиттердин көп жерлеринде бар. Ошол жерлерге жөнөтүп, ошол жерлерде балдарыбыз 1 ай, 2 ай окуш керек. Мына Каравалтада, Панфиловто, Бишкектин өзүндө, бардык мечиттерде Абдуманап Карынымногу, жанагы кайсы жанагы жеринде, мисалы үчүн, ушул жердин өзүндө Касидеги мечитте лагерлер болот. Арчевештеги медреседе болот, мисалы үчүн. Балдарды, кыздар жөнөтүп, ошол жерден таалим беришибиз керек. Балдарыбыз кичинесинен баштап үйрөнүш керек бул нерселерди. Тим коюп каникул болду, эс алсын, чарчасын, бала чарчап калды деп телевизорго кое берип, бассейнге кое берип, о көлгө апарып жылаңач жери, жок, кийим кийген жери жок болгон жылаңач аялдарга кошуп жиберип балдарыңы бузуп албаганың сен. Ошого аракет кыл. Эгерде лагер жок болсо, ошол жердеги кварталдандар чогулуп, имамга сүйлөшүп, сага пулун төлөп берелик, балдарыбызды окут эртең менен кечинде деп ошону сүйлөшкүлө. Молдонун аялын айт, кыздарыңарды окутсун, билгенин окутсун. Алым болуп, китеп жазган болуш шарт эмес, эмнени билишин үйрөтсүн туугандарым. Өзүңөр жетелеп баргыла. Даватка чыга турган учур келгенде, чоңураак балдарыңарды ээрчитип баргыла өзүңөр. Ошону үйрөткүлө дегиле. Балдардын кичинесинен баштап мусулман чоңоюусу бул таптакыр маселе. Болгосом кийин коомдон башка нерседен бекинип, сыр бербей жүрө берет. Бирок ичиндеги жанагы уютку, уңгусу аны тартип кетип кала берет. Сен колуңан келишинче балаң таза мусулман чөйрөдө болгонун карагың сен. Курсагы ток болсун, мектеп бүтө берсин, андан кийин тарбиялайм. Жок, анда кеч калып калган болот. Илгери бирөө баласы төрөлөр менен көтөрүп алып, алымга апарыптыр. Балам мына төрөлдү. Балама тарбия берип баштайын дедим. Айттыңыз, кантип баштайм dedi. Дегенде айтты, кеч калып калыпсың dedi. Кандай кеч калам десе, 9 ай кеч калыпсың, ошол баланы туй турган энени тандап атканда келип кеңеш сурасаң болчу экен dedi. Исламда балага тарбия берүү ушунчалык мааниге ээ болот. Балага кайсы китеп окутуш керек эмес, баланы ким тууш керек деген маселени коюш керек биринчи. Аялдар дагы ушундай, баланы кимден туушуң керек деген маселени дагы алар да коюп алыш керек мынтип. Эркек болсо ушинтип эле эме кызга тууп коет экен эмес, балким кимден тууп атам мен, кимдин баласы ичиме көтөрөм, ошо бала мени карайт дегенди аял дагы болуш ойлош керек, эркек дагы мага ким бала тууп берет деп ошону дагы майнеге алыш керек.
Kандай tarbiya görgön, kayakta çoňoýgon, emneni görgön, emne jegen, oşonu biliş gerek urmatly bir tuğanım. Oşonda biz toğra tarbiya bergen bolabız. Wa akilul halali. Adal ovqat jegen adamdy şaytan jaman görem deydi. Murda sütkorduk jep jürseň, şaytan jakşı görçele seni. Prosent jep jürseň. Prosentten kutuldun, daro şaytan düşmanı olup kettin. Kuday emi seni jakşı gördü. Şaytan seni jaman gördü. Şaytan seni jaman görgönü, bu senin beyişe ketip atkan jolun. Sen Kudaydın süýüklüsüne aýlanyp kaldın. Kuday jaman göretele, senin duan kabul kılbaytele. Emi senin duan kabul oturgan boldu. Antkeni sen aramdan çıkıp kettin. Antkeni sen Allah diýen aram prosent sütkorluktu sen taştap koydun sen. Antkeni sütkorluk jegen adamdy şaytan jakşı görüp, sütkorluktu taştagan adamdy Allah'ım jakşı görüp, şaytan jaman görüp. Ve şabbani el-mutahabbani fillahi. Kiyin Kuday jolunda birin jakşı görgöndür. Adamdy jakşı görüş gerek emne üçün? Kudayga jakkandygy üçün. Allah Taalaga tüz bolgondygy üçün jakşı görüş gerek. Kebir adamlar var, kolungan biligin bolsa, baylygyň bolsa, sözüň bolsa sen ile mamile kılat, bardygy ketip kalganda seni taştap koyar. Muna oşol, al senin tyýynyňa dost bolgondur. Birok sende kolunda bar bu jok bu. Sen bar bolsoň daima seni menen birge bolgon dostoruň bular Kuday üçün dostlar. Antkeni senin ihlasıň üçün, senin namazyň üçün, senin diniň üçün sana dost bolup atat. Muna uşintip Kuday jolunda dost bolgon dostluk, muna uşul adamlardy şaytan jaman göret, Kudaýym bulardy jakşı göret. Wal harisu alas-salati wal jamaati. Namazga, cemaat namazga açgözlük bilen hareket kılgan adam şaytandın düşmanı olup Allah'tın dostu bolat dedi. Andan kiyinkisi vellezi yusalli bil-leyli wan-nasu niyamun. Adamdardın bari uykuga girip, adamlar uktap atkan uçurda жылуу töşөгүнөн kozgolup, butun muzdak suga salıp juup, muzdak suga degen darat alıp degen bolgoson kıştın günü жылуу suga darat alıp tahajjud namaz okugan adam. Adamlar oyuğa uçurda koşulup okugan bardy golundan gelen. Birok adamlar uktap atkanda turup, Kudaydan başka hiç kim görmedi. Namaz okusan, oy bu namaz okuyup ekende biröler aytbayt sana. Oşul uçuda turup, tahajjud okup, adamlardan bekinip namaz okugan adam, muna oşu şaytandın düşmanı, Allah'tın süýüklüsü bolat. Vellezî yumsiku nefsehu anil harami. Andan giyinkisi özün aramdan tosup kalgan adam. Aram astyňa gelet. Tuğandar ınday namaz wagt jakындap kaldy, jakyn oturup girgenlerge orun berseňizler, sırtta dagı jer az bizde. Oşentip ınday genelere oturuňuzlar. Bir tuğandarga üstünde de uşunday kılgıla, mesta boşosa jakşı bolat. Aramdan özün toskan adam, aram gün sayın astyňa gelet. Aram gün sayın astyňa gelet. Mınday kılsaňyz aram bolup jatyp kalat. Koy bul aram ekende tossoň, demek sen şaytanga düşman boldun, Allah'a dost bolgon boldun. Andan kiyinkisi vellezî yensahu ve fi rivayet yed'u lil ihwani ve leyse fi kalbihi şey'un. Adamlarga osiyat berip, adamlarga jakşylygyn aytkan, keňeşin aytkan adamlar. İçinde hiç kızıkçılığın yok seneki. Birö senden savert surady, oşoga kolundan gelgen tuğra pikirin aytıp bersen, şaytanga düşman bolosun, Allah'a dost bolosun. Senden birö geňeş surasa, parlament bolup kaldy, oşoga barsan bolo, bolboýu dese, Kuday üçün jogap bere turgan bolsoň, sen anda mine boldun, şaytandy düşmanı boldun. Birok özün kızıkçılığın koysoň bolboýt, antkeni emne üçün, anda sen şaytandın dostu bolup, Allah düşmanı bolup kaldın. Oşol saýakty, birö üýlenet. Uşul kızga üýlensen bolowu deyt, sen ökül atağın kızı eptelerge tiyip kesin deysin, jakşı kız dep bakta öresin. Je, ökül atağın kız oşoga tiyiş kerek ele, başkan aytdyle, ol jaman dep koya öresin. Mine üçün özüňiň maksatyny arasına koşup ayta turgan bolsoň, sen şaytanga dost boldun, Allah'a düşman bolgon boldun. Demek, aytyp atkan osiýatlaryňyň bardygy Allah'tyn razylygy üçün gana boluu gerek, urmatly bir tuğanım. Andan kiyinkisi vellezî yekûnu abadan ala wudu'in. Daima darat menen jürgen adam. Darat menen jürgen mustahap gana. Birok daima darat menen jürsen, darat algan bolsoň, jeribetin darat menen basa turgan bolsoň, sen şaytan düşmanı bolasyň. Andan kiyinkisi sahiyun.
joomart adam. Andan keyinkisi hasanul huluk, жақсы құлық мінезді адам. Андан кейінгісі вал мусаддиқу роббаху бима даминаллаху лаху. Андан кейінгісі бұл Аллах Тааланың өзінің сөзін чындыққа шығарған адам. Чындыққа шығарған адам. Құдай Таалам өзі айтып берген сөздерінің бардығын ушул чын деп етиқат қылған адам. Құрандағы кейбір өкімге, шариаттағы кейбір өкімді бұл жоқ деп шамбастан ошол чын деп чындыққа шығарған адам. Вал мухсину иля мастуратил арамили вал мустаидди лил маути. Ошондой эле жесир аялдарға, қолында жоқ аялдарға, қиналған аялдарға жардам берген адамдар. Bizde қандай бойдақ келінге барсаң соғып болады деп төшөктүгөн ойлоп алат. Бойдақ келінге барсаң соғып болады, никелеп барсаң соғып болады. Никесіз арам болады. Никелеш қолыңан келбес, анда төшөгөнө барба, бирок тыйын менен қолыңан келишинче ошол жетим балдарга жардам бергениң. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына ушул китепти, мунаббихатты кыргызча которгон устазыбыз Молда Сабыр Дамбылдабыздын өмүрүн узун кылсын. Ушул жерде отургандарыбыздын бардыгыбыз ушул китепти алып окуп, анан башкаларга белеке берип, ушундан пайдаланганды Кудай Таалам насип кылсын. Кудай Таалам кол көтөрүп тургандардын бардык тилектерин кабыл эткен болсун. Кудайым жакшыларга шерик, жамандардан алыс кылсын. Кудай Таалам бардыгыбыздын ачык айта турган, ачык айтылбай турган иштерибиз бар, сырларыбыз бар. Кудай Таалам өзүнө жага турган таризде оң жагына баштаган болсун. Кудай Таалам өзүң бардыгын билесин. Кайсыл ишти кыла турган болсо, ошондо жакшылык болгон болсо, ошону бизге насип эт. Кайсыл иш бизге жаман боло турган болсо, ошол жамандык ишти бизден алыс кыл. Биздин тагдырыбызга жазылган, бизге жакшылык боло турган иш насип кылсаң, ошого бизди чын көңүлдөн ыраазы да кылгын. О Кудай Таалам, кайсыл жерде жакшылык боло турган болсо, ошол жакшылыкты бизге насип эткениң. Ар кимибиздин тилектерибизди кабыл эткениң. Карызы барлар карыздарынан кутулсун. Үй жокторго үй берсин, үй жокторго үй берсин. Бойдокторубуз үйлөнсүн. Кече мына ушул жамааттарда үйлөнгөн бир туугандарыбыз бар. Кудай Таалам үй бүлөлөрүнө береке берсин. Уулду, кыздуу болсун, уруштурбасын, бактылуу кылган болсун. Кудай Таалам ооруп аткандарга шифай ажил берсин. Кудай Таалам кимдин кандай тилеги болсо, ошол тилектерге жеткиргенде Кудай Таалам насип эткен болсун. Элибизге тынччылык, аманчылык берсин. Шайлоолордун аябай шаңы күчөп атат. Кудай Таалам элибизге, жерибизге, мамлекетибизге, динибизге жардамы бар адамдардын шайлоодон өтүшүн насип кылып, арам ою барларды Кудай Таалам эптеп арыдан бери кылып алыс кылган болсун. Эл башындагы, журт башындагыларга Кудай Таалам жакшы пикирлер көңүлдөрүнө салып, элибизди, журтубузду туура башкарып, Аллага жага турган башкарганды Кудай Таалам насип кылып, ал эми карапайым элибизге итаат кылган насип кылган болсун. Кудайым шерменде кылбасын. Кудайым шерменде кылбасын. Кудайым шерменде кылбасын. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар. Бардык жерде 10 жылдык, 20 жылдык деп атат. Ошол майрамдарда боло турган шермендечиликтерден, абийирсиздиктен, намыссыздыктан Кудай Таалам алыс кылган болсун. Кудайым тынччылык кылып, бардыгыбызга ыймандуулук ата эткен болсун. Саллаллаху таала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Амин. Бирахматик.